Difu Deputy Commissioner Conference Hall along Phirenke Amai Kangni. Sangpi katu ing tipi kiso kepangji ningkan kithom abang pi kerap kacohang. Di sama tu hidim timung arong along football kepat tuji adim lumbajong youth team atum kahumridam. Tangka kuti sira suri thong ke prakethom irrigation scheme alang teng patang teder. Karbi Longri Abirta kelang ada doan phan kardom pajir iglo kardom non Karbi Longri Abirta ke than ponji abang nili sami kabin teron pi non birtang ton ban arjupon iksena phaikoni ni phaingkor sir cap ani difu deputy commissioner conference hall along Phirenke amai ingnipon laso Phirenke mai long DC pen ke pachini pon atengke Karbi Anglong district angkangpi polling station 3 along covid ingprim kipi ponji apan sideng bomlo Lapen arong tin damsi adon ahem damsi COVID ingprim kipi pon asaita deng ponpo. Laso long president officer asa aganwadi rongasar lapen sarkari kampura tumta chirop chito ponji pusi Phirenke mai long ningje pon. Laso Phirenke mai long Karbi Anglong DC ADC lapen SP atum chitongdun. Planning officer then first polling second third teneke ami eta team banai asu. Already there in the field, আমার টিমতে বুথ লেভেল অফিসার আছে, আশা কর্মী আছে, অঙ্গনওয়াড়ি আছে, ভিলেজ গাঁওবুঢ়া, সরকারি গাঁওবুঢ়া, and in some cases যত আছে ভিডিপি পার্টিও আছে। So সেইখিনি কি আমার টিম, আমার ইয়াতে all together 638 polling stations are there in the district. That means আমি 425 polling station আছে হাওড়াঘাট আৰু এই আমাৰ ডিফু মিলি আৰু 213 টা polling station আছে বকাজান এলএসি তো এই সব মিলিয়ে 638 polling station তে আমাৰ সেইখিনিকে পাৰ্টি অলৰেডি ইন দ্য ফিল্ড আছে আমাৰ সাৰ্ভে চলি আছে হৰ ঘৰ দস্তাক কাৰণে এই টিম বিলাক ঘৰ ঘৰ গৈ মানুহখিনি ভ্যাকসিনেশন দি আছে আগতে এটা পুলিং জায়গাতে বহি মানুহখিনি আহিব দিছিল ইয়াতে তেতিয়া আসলে 283 teams led by Asha Karmi but এতিয়া পুলিং বুথ ওয়াইজ মানুহখিনি ঘৰ ঘৰ যায় সেইখিনি কি ভ্যাকসিনেশন দিব লাগে আমাৰ এতিয়ালৈকে অল টুগেদাৰ আমাৰ ভোটাৰ লিষ্ট মতে ইলেক্ট্ৰল ৰোল মতে at the beginning of the month Yet actually 4,44,828 electors. Kintu amar 82 total electors. Tar majote keitaman amar voter listote electoral roll thakile so bahebata ase. Jekhini sakriyal hok, student hok, some of them are outside. Keitaman COVID positive hoise 3 মাহ কাৰণে ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে ভ্যাকসিন ল'ব নোৱাৰে আৰু some of them already they have taken vaccination from neighboring district কিবা কাৰণে হওক অহা যাওয়াতে হওক আৰু some of the one category this pregnant women and lactating mothers আমাৰ তো 16628 মান আছে তো সেইখিনি কি গভৰ্ণমেণ্টে option to দিছে after counseling if they take the vaccination very good they should take it কিন্তু যদি কোনবা জন কই যে নহয় মই কেইমাহমান পিছতে লম তেতিয়ালে that is also acceptable so সেইখিনি সব মাইনাস কৰি আমাৰ total eligible population for vaccination is 4,23,320 তো ইয়াতে এটা কথা আমি ক'ব পাৰো আমাৰ এতিয়ালৈকে যিখিনি ভ্যাকসিনেশন কৰিছে এইটো কোভিড পোৰ্টেল এটা আছে আমি এইটো এক্সাক্ট ফিগাৰ পাম হেইমতে ক্যালকুলেশন কৰিলে আমাৰ যিমানখিনি মানুহ লৈছে সেইটো কৰিলে আৰু ব্যালেন্স থাকি যায় এই 4,23,320 পৰা আমি আজি তাৰিখতে 43,492 মান eligible people are left unvaccinated তেওঁলোকে এটা ভ্যাকসিনেশন হ'ব পাৰে
ইয়াতে মই জাস্ট এটা কথা কৈ থৈ দিম এই ফিগাৰটো স্লাইটলি ভেৰিয়েবল প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে 2000 3000 4000 কাৰণটো কিয় এইবিলাক আমি ঘৰতে অফিচতে বহি কৰি ক্যালকুলেট কৰা ইমানখিনি মানুহ মৰিছে ইমানখিনি এতে একচুয়াল ফিল্ডতে যেতিয়া আমাৰ টিমে যাব তেওঁলোকে ৰিপৰ্টটো পোৱাৰ পিছতে ফিগাৰটো অলপ চলপ দেৰ ইজ প্লাছ মাইনাছ অলপ হ'ব তো সেইখিনি কি মোৰ প্ৰগ্ৰাম আৰু আপোনালোকক মই আপিল কৰি আছো Karbi Anglong district hisabe amar vaccination rate khub poor ase ami we were the last but gradually we have caught up and as on date ami 90% vaccination hoisu as per the state government figure mote central a lot of difference ase hetu state government reconcile koribo so 90% hoise aru apnalok the percentage is quite high or 100% upor ase kintu amar manja that is urban aru manja patu medical block eta ei manja block aru especially choki hola etu poor hoi ase amar yate duita basic problem asil ei amar pace of vaccination to slow hua eta hol manukhini resistant asil hesitancy bahut asil especially choki hola side aru hei phale ei manja yate pocket ase ketu aru hei pa sabe langsu hei phale pahar side hilly train ote resistant pocket asil এই কারণে বহুত আছে আমি ইনিশিয়ালি 39000 আছিল অলমোস্ট 40000 পিপল এতে কমি কমি আহিয়া এতে 10000 সরি 20000 অলপ কমি হ'ব এটা এক্সাক্ট আমি না 18 19 মান বাকি আছে সো আৰু এটা সেকেন্ড প্রবলেম তো আছিল আমাৰ কমিউনিকেশন বটলনেক সাম ইন দ্য হিলি এরিয়াস they were inaccessible যাব নোৱাৰে 4x4 ট্ৰাক হলেহে যাব পাৰে বৰপুং তাৰাপুং জলিয়ান সাইড so hey duita problem ta asila to hopefully now the weather is in our favor dry season ahise no rain slowly we are tackling and hopefully by 5th December we should be able to complete thik ase Lakhain ko rehini Surupathar constituency ke parlo Baklangso Ramnath Kathar arong Amekar Karli tang Khorsing Kiling Achor Sangpi Katu Ingtipi Keso Kacholong Ningkan ke thom ke chok thupo Alangli bang arjon iphar thik lak akiso Alangli penang an keso chilang ponlo Alangli tum ke chopang reng abi avo pen chenglok chijor laplo Keso kachilang I bonta ke me ang thek avedetlo non ke an e om ki choji aphan kisung dokoklo Kesu kacelang ji aphan alang litom birta pachithanglo bonta majok abang philapen local MAC mate EM Jugot Singh Ingtita ka humri damdelang lasi kesu kacelang ji aphan nangra vek tha pusi kesu det abang phi asopo doloi kiling pen ka chuning ripon Komane aning kime pen kerabji aning hang polote account number 401170888590 lapen mobile number 9383175808 along Humri Ignon Sangti Hidipen Projen Terang Karbi Longri Abirta Ting dipin tela bangso kisu ga ningkan ko an pleng tang la ningkan hinira ningkan chikluyan trok lo Ting tela bangso kisu bang kopi kisu bang lo la so kisu bang ke nili ka cholong ching bang ke phas la dak ni akling de hem dun lo la so ka dak pen si kisu nang cholong lo ma har dak jakan pen nang kisu nang pukrep hit Sepengi uni pin la so pen ke uni de lo a husta we de lo sarpi la man ta nang ching kidun theke de lo tela bangso ani bang arta bang ningkan an lak pleng tang ningkan sari kurira ningkan pholo sarpi Tang tela bangso kisu nang litum kopi kuson kuna an selang tang lo nili tum si ke chelang pon mang ke arleng ron lok si ke rang ke lang pon si tami aku non nili ke lang pon thua bang ke doktor hin mang ke bokajan civil hospital hin di hospital pon hen chuan thder lo khoros ta kavi pen man ke lang thder lo jo mane nang litum bang ke la misena dim long ke ponji phananta cross ba bidal la misena dim ya adim da ke pon populi sami nili tum tangka vi mahavi ajoi ni pensi jola cheng nong da nili tum chiyor elo long li philang da nili tum chiwar lap lo si tami nili bang ta nili yakong avi nili horang avi ka chong dat pen lok si sarpi phan chela na pon tang den ten non la bangso puthak lokeri em do la pen karbing long ton mas konsir
tim Karbi ang long tum do labang so long nang li tum ben kopi lo pen ni ke chuning riji do ma kacuning ri ni bang ke laki the dinga sara tum long joko sing tim tum long bang ke asap subak tangka paisa nili rap dun thani li sar pi pansi ke chelang iji pa pansi ni li joko sing ti pan ke pen ke the ke ding do an ning do tum an ke the ding ma sami ni la sini li ke chuning ri pon thulo jo Kedam tang surihini ra kre troxy pen surihini ra kre narkep anikan action plan along kedeng pon project lakha hini dolamara dongjam alang so mate kitir tok biarong along irrigation department pen tangka kuti sira lak trok kepra ke thom an panang pon lo bonta laso lang teng peneng pen ningkan pho ke chok thupo bonta pini anta laso lang teng patang telang la solang tengki kim pon contractor hun phang cho pen ke pachini pon atengke non ki khibom MSc Richard tok bi pen la so sai ki claim aphan payment pang ton ko la pen la solang tengki kim alani inudvet kali kaprek atum da do pusi pachini pon la solang tengke patang pon perek ajok sai chutiki atum penang ang kisung dolo la pen PWD atwar kasilam ji pura ki hut pen culvert kasilam lerek penta rong arad atum kachihilat kisung dokoklo lasi laso phutak rong arad atum MSc Richard tok bi aphan ningkang samse chipaklang pon la pen prabjin pen laso alang teng ki patang daprang ji aphan CM Dr. Tuluram ronghang la pen irrigation department atum aphan rong arad atum kachuning ri Dolamara pen Samsung England Karbi Longri Abirta. Siasat na bangkala ke istonson rong piamen pe sini tu mikle. Istonson rong piamen pen siklem lo la pen hapui hiya sar bangkala ke medar hanse. Mana labang so irrigation kami klaim along bang Amendo. La guide bana bangke istonson rong pilo hiya sar bangke lo medar hanse lo. Medar hanse ke klem hut sirame ni tu pudun lo lada. Eso sanjib inti phantere me pudulo sira me koson ne la banga ni da chini ne de lo sira me lang so hut sira me ni tu ma kam ning kang sam se pen je ni tu than lo je la da bang ke langroi masi langroi long men ki purang han masi da mane ki buye bang ke la ke mane sang se hoi non da sang se de lo la sa lang bang ga hi ga prek la ko na ma ke ne le dam ni ma dam de se aro ga prek dam je lo lang bang ke so ke klem chok ke jeno la pen la kenela mangke la ta isi bangke mol sing terang pen jon kathar phansi pilo hei cholo alang tenge nilitum ke na iksolo athe nilitum ke piniani sitame la bangso hi dilong ke nilitum ke sai chutiki phanke asapota long mela tela da bang so rong ke ko so rong bang lo nilitum la bangso rong ke kania tok biarong hendo kania tam berong de athe nilitum ke duinong dolamora lo ke de duinong delamora hawa dong yam langso la bangso langso long nilitum phan ai skim ke nang wan pidat sitame nilitum han piniani tal lang poja ke long le pin la sai chutiki phan nilitum kisung kasiksa kwan ne kidu ke la karada tum kwan se lang choteng igun po Lumbajong MSC constituency ke parlopon disematu hidim timung arong pathua klam along football ke pathu kachepate ponjia dim Lumbajong youth team amaipu Alvin timung lapen arisang ho tum kahumridam Difulam ding road hesojur pathua klam along laso ke pathu pangching ponpo Lason si langkai jan pathua klam nihang rongge 3 kilometer pho along ta pathu ponji Lapen laso ke pathu angdong ke tike disamatu hidim timung arong pathu aklam along si pathu ponpo laso pathu aklam along non ke bangji mati jong ni phai ke thompen pli ani ke pangthir asai deng ponji pusi Lumbajong youth team amai pu Elvin timung pen prenke athengno ningje pon manja pen bidasing timung Karbi Longri Abirta pen abang so disama hawa na ko nguri nang ko wa putak bangkalap ki hello ini tum la Lumbajong youth team pen Lumbayong angkat larong alo kedoan isi football tournament kibido village inter Lumbajong village level football tournament kibido halaso kibi bodalong nilitum kecengsi non December 1 ani pen bangke thesojur 5 kilo long si pathu ponpo apenda 5 kilo apil pathu ponji nihang rong ke thia phil pathu ponji disama apil pathu ponji lalong homang bong pen ini tum dak disama nomor 2 tin la dak si pathu pon asla disama nomor 2 ha warong ke pathu pon la mangke la disama ha war rong ko an ke do bangke dak si pathu pon la pen la so angdung ti all Lumbajong la so football
ke patula bangso ang dung ke ti bangke ladak si patu pon mo dak di sama nomor 2 long mangsi hidim tung la bangso playground long si patu pon po hala bangso ke patu pon ini tum aluhi sarpo kacho pa pondo hala so kat aluhi sarpo bangke itum karbi anglong kacing honai itum asiem sar tuliram rong hang si dak aluhi sarpo ke pa pondo ji nasi labangso non militum pini labangso mijapan ke pacitak pon ko bangala pulot di sama ha war ke doan matela la ke doan sum teme non ke cengsi bangala dak si patu pondet pen en ke second round pene bangala ke apil ka prega bang sini tu mo apisi pacini pon tupo nasi hala bangso hut final match bangala so dak ki bia hut dak di sama ha war ke doan rada tum bustame nang cerap nang itu tu ben alira cham ki pipon pen labangso hut mai adi ke pacuni bangsi kedok ke na tuning ripano अपन इसी के पच्चीस थोड़े थोड़ा बंग के प्राप्त बन लद्दाख बंग के तारीख के मतलब में से चेंगपन पो लासो अफिल बंग सी दोन पथु के पंखाजी फाना बंग के तुम चेंगपन बोला तारीख थम बन लग चेंगपन पो हापु पथु पन मम पो लेपन लापु तस तमे पंखाय पो मम पो लासी नि हां हां अति म तुम से दो पोलंग ते निली नंबर हडक net along da pilo अपन hala benar sedaran pilo dak nili nomor dolo hada nang kontak ignon ladak di sama hawar ke do angge dak si patu ponong po nasi pini minutum labang so fil alam tak dak rong arada tum do nang tuman minja hoy pen aro arada tuman puste me karju ithe tini karju ponje phangsi nilin pen nang tuman chunori do Litung ladak di sama nong tu ladak hidim te mongorong along up hilalong nang kahumri bang alang litum hana choro lo apen ladak arada tum seta me lasong ke claim ye phan seta me aning hang seta me un ida yola posan la sila sar to le ram rong hang aphan se chuning rilo la se non ke wang yi phan ta alang le phan chuning rilo mane nang rapu bos ini litum dak rada tum dak he dim timong ma dak di sama area atung an seta me chong hong prong lo ma da to war chulang prong lo la posan se ini litum la dak arat atum ke nang rapu bos ning aklong pen chuning rilo ma akhale ning thele Pini birta pansa kang ton pon iglo dome thak me kardom